program ni Uganda hamyaka 5 nena mwajuzi yedide nyakahangura turi omur Portbel omur Kampala umakaga Honorable Dr. Miriam Matembe akashwekera abantu bambarra umushengero rya Uganda kumara imyaka 17 aize narebe ibintu byinji munonga kumurwenda kinana na mwenda akaba ari mu parliament ubwiro bwebene manka National Resistance Council akozere ibintu byinji munonga arebere byinji ashomere byinji naturebe imyaka 30 eitwisya ubwahati kuruga kinana na mukaga kwisya umwaka wa 2016 obwebembezi umusingi gu movement ya izireho nebiye izire nekora mpaka nizo baryambwene nyeki nkwenda kugambira ekintu ekikuru cyo movement Museveni kuyashikira hana timu ye it was like orarebere muzahura tukaba tukiri ahamuhero akwanyoni nyushka okero arokero bya za TV yaho akazaho nugo okero rutwana baziriyo akari hatene meino hari ubiyenda kututera za baton man cyahuruzira bakaza TV yaho na hashanga bariyo bagamba oboche mede michiteki na bare banajyantu na buzima hano twahika nyoro yawe na muramba obo bakaba tuziringo mbitaka ombiro byamini batuziringo mbitaka orara chine leta pesa birarufuru Jesus Christ kunza kureba mwe naha no twashika buzima again nkakwati bare nkanaza kutera TV kujata kanimage abantu kananda kwata TV konkambwenu tuba turyaho Museveni ashika so mbweni ni nkoko muntu ya yabura ngoryo meno ecunci cyashaminki za kurya umuntu akagira ati nakonyeze mbweni nyonkanye nabakukira bono mu Uganda mbaza gamba mazima Museveni ko twamwakire tutyo na timu ye bari bamuzahura batuzahura batuha umeno gengwe neza kuturyo tukaturiyo mukina completely. The economy had gone just deep, I think, below the ground. So kuyizire Museveni ijana agamba 10-point program nyo kunazi kwatsiri kunazi shoma nashange bishikani byontahani nyenda nyo tunabya nkatandikira kimwara siwano abo kwanyo obu Museveni obuyataho umunyonka kandi umurago ninza kuzara umwana wanje okushembayo and I was in Mulago zarongu range experience ina tungere zarongu range nturamba mutwe one morning nkasha lunch time ekikompora kikija cha tero mu kitanda cyo mukazi cyayoga mukonka kayimukaho yazadresa ndakikeja kayimuko yazadresa ekikompora cyamtera Murago cyatere kitanda cyaraba mucyazo it was too much abantu bona babeni bebasa batsugo mwirwa rubataha unkanyonka nyine complication bakwenda kuja kunshemeza nyishika nkatsigara umwirwaro n'abakazi banje ababana ondija kaine aino kuguru kwecyoma karibara ondijo umcyaransere kwa kaine pressure umcyara dramadria kaine abarongo batakwenda ngo bakwija kumshemeza nyonkandi yo nyine placenta preview abantu bona batsigo tukamara biro tutakurya tutakunyo abo kube Murago ne crossing tusamit kutera masasi. It was too much. So finally, in fact, ugo mnyanya zo nkugambira kunabene ndiaho finally bahiza kuturi baritinga. Mukiciro cya kabiri kunabene ndiaho ndiyo mu kitanda cyanje njya kwize bamugambira ngo ndumarago kunagire kujija mpora yankwatata kitana nkuntakargaho namureba kunajya nashangara uwerhanga wanje nareba ntumwe naba kandi bakija bari abana bato bakazora bari yangombe ba Victor bwana barganyira bona bakabari yaho najyanta abana bunkukiraba nubo batucungura nanye mpaka nyigirizimo kanyo obuna NRI mukwizire kuyateka ngofu nagira ntokuga hati never again shall we be ruled by the gun kajanta tugaka kuteje kwa mbundu abo kuba hati nyonja kugambira amazima ito bakaba tugambira indoctrination ngo abantu beruguru nubabi nubakutwita tubashomire
tubakumanya kutegeka kandi nabitsi nibita abantu so twagumana ko twagumana tukitunga tutyo norebe indexation ecyo gukora so nyo hati kubeyizire 7 ijana tugambira ngo urubantu bona nibarungi naberugura rya barungi naba west ngo mubi no mubi ahabwe yakishobora amesho ganje nuwoge iguka kaja ntishoboka kasisi kanomnyankore mugwisa kanomuganda manya ruza kirunda kanommusoga hati wareba barya berugura bwenshi bakanu batubona bonese nubwo nareba amesho ganje gakareba kurugobo nkashome bibya 10 point program zona nkashara mu ikintu kimwe nashoma nazetegereza nashara mu ninza kuzitomu nkora kandi nza kwetorora Uganda eji nishomesa abanya Uganda bazikwate tuzigendereho kandi cyo nakozire nakushoborere how I went up straight cyo nakozire 7 yija on the base of those 10 point program abantu bona bamwakira bamuyabura twatandika kora buri omwe owagireyo wena selfless nyote nakugambira nkaba kansara wa Kampala district konka kurgayo C1 ero C2 ka district nkani nkoseza nje sente nimvuge yanje motoka itwe no oshomesa abantu mvuge yanje motoka ntakajuguzire nkanta habigere na oshanga ndinkana nkeji za manyane ne banda kuriya na kuriya bakweta kiwature ndiyo ni ntambura narga kushomesa ntambura nza kumitinga abakazi kubashomesa kunareba byaguma nkiro nazo Bank of Uganda bampereza roni akuba kandi office bamparoni nagure emotoka na tamu driver naguma nimvuga ninyetorora kukorera abantu free itutu nyon kangambe nobuna zo parliament first time kanta kumanya ngo bashashora sente no in fact ninyishwa nku discussinga na umwami Ruzindana ntibishikunda zo parliament batanshashora hato bumbere ndiyo Bank of Uganda kuba bene bampa sente zanje nkore mirimo kandati kunkurgo banka nantatungire mushara hato murimo gwanje iguna ninkora ninkorante Ruzindana agira ati iwezayo tukamanya ninjani bija kubahayo bwarawensi bwo kutambara kandi ona numuzagumiraho nyonka ntakumangu ba member parliament babashashura anything so onyobu nazayo nabengi bona bagireyo tukatugireyo gukora ihanga kandi tukakora ruyare period yito yo kwetanka NRC no teramazire myaka 10 nayo abokuba ekeri 8 na mukaga ito tukajoininga 8 na mwenda kushika 9 na mukaga ngwene bintu byona byabene bikorwa mu Uganda nko kutandika obusya tukabikora NRC yejo twakora period yo kurga 86 kushika 96 temyaka 10 7 takamuronziri za kwebembera emyaka ejo nyoni ntekateka nyo yaberera most effective omukora Uganda abo kuba katari mu self interest abantu bana bakabehere yo gukora tukatukiriyo tukwatanisa turiyo twaheza twakora constitution kutwagikora abantu bikiriza mbwe nkuyambwe nabo munosi abakundo bote naki bakani benda party zabo naba DP nabo bakani benda party zabo konkitwe tukabata kuzenda akatukareba ngo unity eyi movement ya turetere twena tukabomwe no murango no muco naki tukazo mu parliament omwe tukakora hamwe tukatutesa turuzana tugira na closed session tushitamana Museveni akana hurra tukitesa twena tukicwa murumwe tugenda tukikora konka down the road atandika kuzamu by 96 omo no butekerezana corruption naye kaya atandikire umba mahyomo nabayibona nababizire nibagishomese against kandi bakaba ariyo babantu bagitandika when by 96 hakaberemo obuzubuzu bukonka butaruhanga so 96 abantu bona nuko bagizire mu movement nyoko nagira mu constitution bajya abantu bakana bajya mu movement igumeho ibiro byona abantu bakugira ngo igumeho nk'imyaka nkama 20 abantu bakugira ngo iryo baki konka finally 22 twashara mu mwenu tugume tuteho batera karuru referendum yabe gumeho nari konka for now tugende na movement
so nuko abantu Museveni of course bakanu bamukunda bagira ngo reka tumuhereza emyaka 10 yategekire abira yeretsire mwene yatukorere birungiye byona reka tumuhereza karuru. So 1996 really abantu Museveni bakamuruwodinga karuru kabo yese nibajyango munoso kunankahi bekanga konka genuinire akaruru bakagira tukatagura bururo buito mweste bye sente bikabitarmu antiro akuchare bye sente bikeja umusiyo muharho nko gumukazi kibwija no wizire kwetsimba nanye akeja nemchembi yejana ajuma abantu yejana agira ebyito bikabitarho obwo nyo 90 obwakaru ka 96 nubonare nubo politics zantama aboko mu 96 akaruko nakakabadate kibwijana ijana ajuma abantu na abagura 96 nywakare kona nkanda bamuje konka 96 natunga kibwijana ijana ajuma abantu nakora kiga no shobwe bintu ngo byatandakene we kubyabire byaza kwika 97 kandi iki nacyo kankigambire hati 96 tukaronda akaruru government bagironda within the constitution kandi constitution eka separating a parliament ya separating executive yataho the principle ya separation of powers buri kitongore cyona yacyo bushoborozi bwacyo hati oine kumanya ngo myaka iri 10 yahweire President Museveni we yabera chairman wa parliament iba kweta National Resistance Council no bwarabera tashitama muharu mu vice konka authority wise no yabera chairman at the same time nwe president you see so mbwenu parliament ekeriye ne executive biryebye akija atinyenda kwija anytime agamba baganira tukijangwa akana natu kake ebyakwenda tukatuganira no byakube biro bibiri okusiyo twa convincing nari wakaba convinced ngo kituruhoni cyecho hakakira mu consensus hari mu unity hati 96 twayetsimba constitution twagikoramo parliament yatungo authority yayo yagira speaker wayo mbwenu powers aba separate hata ho ningira Museveni ho yagirire byo kwija kutegeka parliament ngwa parliament ti yawe iwori executive kandi parliament niyo kwineho bushoborozi ninyishika for the first time Museveni akagira ati this constitution yo teach papara. I was shocked aboka Museveni obota akagira constitution nechi papara Museveni kuyija tuntite kwakora constitution kanyonye ndakugambira aboka kaninganira nawe akabanyeta tushitamafu kumarankesha hankamushanju ndiyo ni mugambira constitution akutwashika no kuturi at one time nkamujyana nti constitution no genda narito kugenda aboka tukatubuzirwe sente tena ho kuziya yangira ati nyoko ararwe kintu ekirunge kikira y'urunge kirabo ikimasa kwereza Uganda no bunakuta no constitution nuko yabe nagikunda ati konka kuyagire umunkora ningira wakata kumanya constitution na constitutionalism nikimanyisa ki wakana ajya constitution bane kintu kiriyo no kitarubaju rero no kore bindi habukuba we bota kagenda wamene kuyija no man inkanja constitution inko musingi obote yashenye kizinde wamene kuyija yija yayombeka harubaju musingi yagutsiga hato Museveni kuyija atinyoni nja kutaho musingi omusingi twakora twagutaho kubagira amanyo musingi no gutambara gutataze imbenta atebika byanshobera to kwijwa President Museveni akagiro taro na parliament ya mukaga the 6 parliament abo kube niyeje yabandi zo mu constitution yitu abo kuba parliament ekenda kore ko bushoborozi bwayo manya according to democracy parliament ne kiza president obushoborozi abo kuba parliament erimwe abantu abaronzirwe abanya Uganda bona kandi bone benji wenu bamukira we nomwe